pressure and all the stuff that they went through made me just want to follow. Just couldn't wait to get my pautahi, yeah, and then pauaru eventually. I aua puawai au ki tōna taha o te whare. I panoi te toritikau tau tō mātou nei whare, engari i pupu mai te whakaaro o tōku koraua kia ora ai nā rungi a pēhitanga o ngā tohunga i tērā o ngā tau o tauiwi mā. Ana ko whanake tō mātou nei whare, ko tau mai te reo ngā tikanga, a ko tāku noa he oranga i nei rā, koe rā te whare tutaua ki au. Nā nei ki roto i ngā kura, māma noa, kei te tipu Māori mai o mātou nei uri. O i te wā i timata tōku koraua mā, kare tino whakai ki te maria. I awa wā, i ahua i te whanake tonu ngā whakaaro o tōku pāpā mā, tainoa aua toru whakareanga, ko rite mo te ao, kia rite tōna kōkiripa, ai. Korone noho tapu ana tā tōku nei whare, ka tai anō ko puta i te rua. Nō reira he pai te kite i tangata ke atu i a mātou o te whare taua. E ngana ana kia whai tomokanga anō ki tō rātou a Māori, kei raro ai te tāwharautanga o ngā atua Māori, ngā atua katoa o rangira o ko papa nō reira he pai, hikaka te rangi nei, e. Every ātea at the marae should have a wero as much as the mana of the paipai and rongo maraeroa. It goes hand to hand. That's the first thing, you don't get wero onto marae much anymore. Ka puta ki te ao, o mātou nei mahi, kia noho toa ai te tangata ki tōna ao Māori, ki te kāinga ao no pōnua kaua mo te mahi tū taua noiho, engari tōku kiakai ko te taha whawhai, ia nei te puta ki te ao te whakamātau hia ki e rato ngā momo whare tū taua no tā wāhi, kore taku tino moi moi a.